Neka čuje dušman kleti, krvavi se vodi rat. Prije ćemo mi umrijeti, nego svoje zemlje dat. Kaznit ćemo izdajice, oslobodit narod svoj. Kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljuti boj. Crne horde nas ne plaše, krv herojska u nas vri. Mi ne damo zemlje naše, da je gaze fašisti. Smrt fašizmu, potpada narodu! Zahvaljujem se sredstvima informisanja što su podržali ovu našu akciju, što su podržali, što gajimo tekovine narodno-slobodilačke borbe, čuvamo lik i djelo borca Nora. Ja vam se zahvaljujem iz ovog mjesta u ime 1000 poginulih boraca Banja Luke, 3000 učesnika boraca, 305.000 poginulih za slobodu i svima onima koji su odavde iz ove partizanske kućice, ovdje Lugarske kućice na Banj Brdu pokrenuli ustanak. Zahvaljujemo se gradonačelniku i ministrima, svim koji su prisustvovali današnjim delegacijama Ruske federacije, konzulatu Srbije u Banja Luci, a ponajviše gradu Banja Luku koji nas je podržao i materijalno i svakako u ovoj našoj akciji. Mnogo mi je drago što sam danas ovde ispred ovog fenomenalnog spomenika, a još mi je draže što sam čula govor vašeg gradonačelnika koji me je oduševio. Ja kažem samo 10% nek se ispuni od toga, SUBNOR grada Banja Luke moće da ima fantastične rezultate. Možda ovdje na najljepšem platovu, najljepšem brdu, na spomeniku palim krajišnicima koji su dali život za slobodu našeg naroda na ovim prostorima. Svakako je ovo mjesto gdje se može najbolje vidi sloboda i najbolje osjeti. Najljepši pogled na najveći grad u Republici Srpskoj i dodatni zavjet da smo duboko svjesni sve žrtve koje su morali proći da bismo danas bili svoji na svome. Sva iskušenja koja su bila od Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, pa evo do ovog Drugog svjetskog rata kojeg danas ovdje obilježavamo svu žrtvu koju su morali dati, da nije bilo tih heroja, a onda onih heroja u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu i svakog heroja pojedinačno i zbirno, danas ne bismo bili ovdje i mogli da govorimo o toj teško izvojevanoj slobodi na ovim prostorima. Svakako neka im je vječna slava i hvala. Naše je da se ovdje okupljamo. Mi imamo 3 važne poruke koje možemo poslati za svakog spomenobilježja. Jedno je da je naša dužnost da ih gradimo, kao što smo radili u prošlosti, ali radimo danas i u budućnosti. Opšte je poznato da gradimo nakon 30 godina spomenik poginulim borcima posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata. Ali ne samo da gradimo, nego da ih obnavljamo. Danas imperativ jeste da obnovimo ovdje ovaj spomenik. Grad Banja Luka zajedno sa zavodom radi na projektu, a uvjeren sam da će zajedno i vlada, pošto je ovo šire konteksta, podržati svakako obnovu i da će ovaj spomenik koji naravno kao i svaki vremenom ima svoje izazove, odoliti tome i da ćemo završiti ovaj posao. Baš ovdje na ovom mjestu radi se, već to možete da vidite, najljepši plato, jedan vidikovac, upravo da bi još jednom sagledali bolje slobodu koju imamo i sve krajolike i prostranstva i ljepote koje smo branili vijekovima, samo da bi bili naši što jesu, a ne da bismo uzeli nečije tuđe. Tako je bilo i u tom Drugom svjetskom ratu kada smo se borili protiv najvećeg zla, fašizma. I ponosan sam što pripadam onom narodu koji je dao najveću žrtvu na ovim prostorima za tu slobodu i ustao protiv najvećih sila. A onda kada ispunimo ta 2 zavjeta, izgradimo i obnavljamo, što radimo i radit ćemo, onda 3. dužnost je da budemo ovdje i da pogledamo kome i čemu dolazimo. I da iza svakog ovog granita i mermera krije se one žrtve i ona misa o zavjetnoj slobodi. I da su ovi spomenici za nas i putokazi i svetionici, ali i da su ovi spomenici jedna za nas ogromna motivacija za buduće podvige koje mora i odluke da pravimo. I ova vremena nose izazove i ova vremena traže od nas žrtvu na ovaj ili na onaj način. Morate donositi hrabre i teške odluke. Zapadni vihor uvijek ima svoj interes koji je vrlo često suprotan našim interesima. I onda morate svoj pečat, potpis ili ime i prezime staviti za nekih najtežih odluka koje vjerojatno u budućnosti dolaze. I onda nekada kada pomislite, a Bože, imam li hrabrost, onda kažete, a vidite ovo, a ti ljudi su dali život, a vidite, pa mogu i ja da se žrtvujem na ovaj ili onaj način. Kao što uvaženi vladika Jefrem vrlo često u besedama koji ima prisvojen kaže, mi jesmo stradali narod, ali ne da stradamo da bi stradali,
Mi danas ne treba da stradamo. Mi danas treba da se borimo za mir i sve damo za budućnost. Normalno i pristojno, koji zaslužujemo. Ali onda kada stradanje postane neupitno, neminovno i jedino moguće na ovaj i na onaj način, onda ne treba da ustuknemo. To je suština. Upravo ovi spomenici, ova obilježja, to rade. Hvala predstavnicima SUBNOR-a. Hvala na organizaciji, uvijek ćete imati. Imali ste podršku Banja Luke, ovo radimo zajedno. Hvala svim onim koji su danas došli iz raznih ustanova, institucija, čak iz naše bratske Srbije. Hvala i konzulatu Ruske federacije koji prisustuje ovom, jer ruski narod i srpski narod su dali ogromnu borbu da bi se svijet oslobodio fašizma, ali evo, novi vihori nalažu neke nove borbe, pa tu smo jedni uz druge da odolimo svim i budućim izazovima. Hvala.